tugire Kristo muraho muraguwe neza murakaza neza muri umwanya mwiza wo guhindurirwa izina tukagaragara nk'abana b'Imana badasanzwe. Tuje muri wa mwanya mwiza wo guhindurirwa izina tukava i Babyloni, aho bagirira ibyishimo bidashingiye ku bishimishije. Ni umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana rikuzura ubwonko bwacu tukagira impinduka. Tugeze kuri seyansi ya 22 ariko turacyari mu kigabane cya 23 cy'igitabo cy'Amamuko. Imbere y'uko tuganira dusoma ibintu bijyanye n'urupfu rwa Sara, ndashaka twibukanye gatoya kugira ngo n'abashasha babyumvireho. Ubundi kuvana dutangura gusoma Bibiliya mutegereza kugenda muragira akantu musigaranye ku buzima. Wowe kuvana mu kigabane cya mbere ruhande kubona ubwiza bw'Imana, irema ry'Imana, kutwiyumvira ko kw'Imana, mukwiye kumenya yuko hari ibintu bishobora gutandukanya umuntu n'Imana kugira ngo mubyirinde, kuko udafise Imana buri umupfu, buri umuhisi. Gihe cyose ugendana n'icyaha uburi umuhisi. Marahaba. Hari ibintu bigera ku 6 byica ubumuntu bw'umuntu, kuko igitigiri 6 mu isi y'ubuhanuzi, mwicwi ry'ubuhanuzi birasigura umuntu muzima. Umunsi Imana yatwimviriye kikaturema. Ibintu 6 mushobora gukora bikagutandukanya n'Imana yose. Ndiko ndabyigisha, ndiko ndabikubwira ko twarabiganiriye ko mugatutsono nkakanya kuko byimbika mu nyigisho, kuko ubu ari umwanya wo gusoma gusa. Mugabo tugiye tugirwa ko nko mutumvise urupfu rwa Sara, intandaro yago n'ibyakurikiye mwabamuhombye cyane cyane abakenyezi n'abagabo mwumva ibyice bakore bayo. Icyambere twabanye gitandukanye umuntu n'Imana ni kutumvira. Adamu na Eva cyabirukanye muri Edeni, ibyo bishobora kukwirukanira umunezero. Icya kabiri ni ishari. Kayini kwanga impanuro y'Imana, ubutagondwa buzana ishari kandi bukwegana n'ishari, akica mwene wa Abeli. Icya gatatu kwigwanako. Ngigabane cya kane Lameka byuka ko minduru. Wewe yabonye azanye abagore babiri aravuga ati noneho ngiye guhazira rirari ryanje. Mugabo yabyuka arakuga nkibwa. Byuka ngo hada bagore banje muzavabwira, akababwira ibiteye agahinda umutima wiwe. Umugore nashobora kuguvura igikomere cy'icubahiro, mugabo muhabara nashobora kuguvura igikomere cy'urukundo. Ubusumu busambanyi akabaregwa ntibishobora kukuvura ibikomere byo gutabwa no gusuzugurika. Wapi icyakane mugabo rero gatatu cyangwa undira Imana. Hosea 6 yaravuze ngo nimuze twisubireko. Rimwe Imana iratwumva, kabiri yiga kutubara, gatatu oringa te iradutabara. Gatatu rero Imana yaciye isubira iraremarema ubusabane bwayo n'umwana w'umuntu, ikizana urubyaro rwitwa Seti rusubirira ninde rusubira Abeli ntungane y'umukama. Ariko rwavuye ruvamo natwe twese, kuko nibwo rwavuyemo Nowa nande na Enoke mwaduga mu ijuru. Ibintu nk'ibyo nabwo ko neko ndigisha, ndiko ndababwira intro generale ibyo tumaze imisi tubona. Icyaha cya kane gitandukanye umuntu n'Imana n'ubwibone. Murazi ko hageze igihe ngo kuvana mu gitondo abantu bakiyumvira ibintu bitari byo, bakora ubusambanyi n'ibyaha. Icyakane n'ibyaha, kuko niho havuye ihonywa rya Sodoma, umwuzurira amazi, ihonywa rya Sodoma na Gomora. Icya gatanu n'ubwibone, bamaze kugwirirana, kandi ibyaha byirukanwa n'ubutungane, kuko abishwe n'ibyaha Nowa yarokowe n'ubutungane, kumvira Imana udashingiye kubigaragara. Icya gatanu ni imivumo. Mu ruvyaro rwa Nowa havuye y'umuvumo, kandi dushingira kuri Nowa kuco yakoze, kuko Imana nawe ntiyamukubise inkoni mu ruhanga. Icya gatandatu n'ubwibone, Babeli. Kubaho wewe nyene wiyobora utayoborwa na mutima mwera, ndigomba gutahura ubuzima bw'i Babyloni. Usoma Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro 11 no mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa 2. Yo na mutima w'Imana ukora ibintu bishashe bidafite
udashingiye ku bigaragara. Iyo uyoboye wowe nyene ushingira ku bigaragara ukavuguruza cyangwa ukagomba kopoza itegeko ry'Imana. Tumaze gushika ku gisakuru c'icenda twinjiye muri 10 kuri Burahimu, ca tubona ibintu usabwa kugira ngo ube umwizigirwa w'Imana, ube mu nzira irimwo ububasha ubudahangarwa bw'Imana. Ya nzira iza yavuga mu kigabane ca 35 umurongo w'8 ngo iyo nzira ibizempera ntibicamwo, nta bikoko vy'imikurira ngo nta n'inyamaswa ziyirimo. Ibintu bikuranga rero ubu uri wa muntu uvuga uti Imana irandinze nk'imbone y'ijisho ryayo, muzobisome muri Zaburi ya 17 cyane were ku murongo wa 1 ugeze ku murongo wa 8. Hahandi uvuga uti mukama mwijoro uraza, rega konda kabasomera tubandanye. Mwijoro turaza ugacaca umutima wanje ugasanga ndagutunganiye. Uranga ubu nimubona ko turi kuri Isaya 12 hagati ya 12 na 3 ndabarahi. Imana mwijoro ajya urota buriya indato n'ubuzima bwacu, kuko ngo Imana iravuga uku canke kuriya ngo ariko kamenya ntitubyitayeho. Kugira ngo ushobore kugendana n'Imana ikurinde nk'imbone y'ijisho ryawe, utegeza ko ufise umutima nk'uwa Burahimu. Umviriza umutima nk'uwa Burahimu nyene wari umeze, kuko biriya ni budondora mu bwuzure bwa kera, aho bigaragaza ibyo yashoboye Burahimu. Iravuga ngo mukama ni wumviriza ibitunganye uheze wumva kama kanje ndagutabaje. Ngutega ugutwiga isabisho cyanje, ubu ni umutima w'umuntu yisobanukiwe, kuko ni igisabisho kivuye mu kanwa katabesha, wowe nyene wifitiye confidence. Ubu ni ubuzima bwa Burahimu. Mwibuka abami ba Gomora bwa ati no ntacyo duhuriyeko, ariko umwami w'i Yerusalemu Yezu Kristo Melkisedeki akamenya ko ari wakwiriye kimwe muri 10. Wana uramenya akwiriye kimwe muri 10. Umva mbabwira akantu kamwe ngo se mukama wowe ari wowe uncira urubanza, amaso yawe akabona aho ubutungane buri. Ba Kristo bakundwa b'umukama, ubu turi abana b'Imana, turi abana b'umutegetsi ategeka abategetsi papa. 3 Zaburi 17 ngo uracaca umutima wanje, urangendera mwijoro, uransuzuma ntihagire ico utora. Iryangana nirirenga umunwa wanje, nitegereje ibikorwa by'abantu nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Ndirinda inzira z'ubuhambazi, uwo mutima wa Burahimu. Mukama numfashe kugendera mu nzira zawe, ibirenge byanje byoye gutirigana. Jewe ndagutabaza kukunyishura Mana, kugira confiance Imana. Ntega ugutwi wumviriza amajambo yanje, erekana ubuntu bwawe, wewe ukiza n'ukuryo kwawe abahunga ababahama. Nuko iyo uri kurahunga uguhama, iyo uri kurahunga ugutandukanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana yenyene ubwayo niyigukirisha ukuboko kwayo gukora ibitunganye kandi bitangaje. 8 nkingira nk'imbonero y'ijisho. Risi cyose zana Burahimu yarose mu kigabane ca 12. Igihe avuye agasiga akagenda, yavuye mu nzu y'abaterekera, yavuye mu nzu y'abaroga, yavuye muri Uriya bakadisimu, yavuye mu nzu ya Setera yaragutse, yacura ibigirwamana. Yasinze ubugome bwo kwa se na sekuru, yasinze ibigirwamana byo kwa se na sekuru, yasinze ububagito bwo kwa se na sekuru. Yagiye iyi Imana imukeneye. Nangurumva yatayiruka urumva ngo unyagaza mu gitutu cy'amababa yawe, unkura imbere y'ababisha ba mama n'abasi banca irya nino. Ngo uyu mutima ukeneye kugira ngo Imana ikurinde nk'imbone y'ijisho ryawe. Uwo mugabo rero Burahimu, ubuzima bwiwe bushingiye ku ihamagarwa ryiwe n'igamburuka ryiwe, bwaranzwe n'ukwemera Imana, ukumvira Imana. N'ubuzima bugizwe n'ibice 10 bya Bibiliya, guhera mu Itanguriro 12 umurongo wa 1 gushika mu Itanguriro 22:23. Ndiyo Burahimu muravyi ko yumviye Imana, atanga inda ya bukuru, asenge yakira abamarayika, ahabwa umugisha. Ibyaha yarabikoze nabyo ngo yagaye kubwo gusukwa na Sara.
uko gusukwa na Sara Imana yararabye ati muri Edeni Eva niwe yahenze Adamu amena ibanga ubu nane na Burayimu nitoreye Sara musuka aje kuryama mu mabare y'incara ku munyamisirikati Sara yongera musuke ate urubyaro rwiwe agomare kandi Burayimu nigeze ndamuhagukanirwa n'abasuku b'Afilisti abasuku babage hariya kwa Farawo b'Abanyamisiri bajya bagahaga kwa Burayimu mwarabonye ingana Imana yabwiye murabyibuke gatoya Imana yabwiye Burayimu ababaye kubera Sara gize ishari ya Ismaeli na nyina bariko baratwenga umunsi mukuru wa Isaac w'Isilamu ngoje umunsi mukuru w'Isilamu ngoje Isaac arababara Burayimu yeranije ni mu mutima w'agahinda Imana ati nubabare umvira umugore wa Sara kuko kuri Isaac niho nzokuba intorano mugabo Imana iravuga ati mwabikorye mwe mutanyumvira ijana kwijana n'ubundi Isaac ndamugabira kandi yategeza kugabika guhabwa intahe na se bambe Ismaeli nawe reka siwe yavuye agura Yozefu ndaje kubibabwira turi mu kubishikira heka nubana wabyaye hanze ntuzonyegeze umwana ngo umugore wawe yoruta araruta kuko ujya n'amaraso yo mugo umugore arasubirwa ndabarahiye niyo mpamvu umwana yavutse ku mukobwa wateye inda mu busore bwawe naho nyine utamurongoye byamuveho cyangwa byakuvuye ku wapfa kandi afise intoranwa apfe kuba ari umuhungu afise intoranwa gusumba kandi ramufise n'ingorane kubera turi mu gihe cy'ihunguka bijya no mukobwa afeza ndagenza yobwira mu kitabo cyo guharura naragira papa turi umugabo w'ubwenge abwaga kubereke ndamubaza nimbwira Samura go wawe ndamuvuge uzabaze wari umunaba ndavuga ni byane bibaho mu Burundi avuga ngo narabisomye muri Bibiliya mutama w'imyaka 100 muri kujya bajeba mu biki akoreka maze ndakareke tuzokagera kimbere tukimbike gose sino gacisha ko mugamuragaba Burayimu Imana iramwicecekera mugabo Burayimu agira umutima wuzuye avuga ati Sara yarambabaje naye nzomubaza numvira Imana ni gute Sara yari kunsuka akanega umutego udategwa abagabo kambwira nje kuryamana n'incereke yamara kabira kambabaza amaraso nje gasanza akarungika Ismaeli n'Imana ikamushigikira Imana ninezererwa muri ya mabere yancereke yanshingira nayo ikazi kankura ngo hoci Sara yababara gukumbura baramara avuga ati sinzokurya umutima sinzoguturubika umva umugabo w'ubwenge ubwabo Sara nanjye Imana ninega kica ngigukorera nzokigukorera bamubwira ati Burayimu kujya ni nkuko Imana yakubwira ati wakora kandi wabatse umugore wawe nawe yaragutandukanije naje ubujya Sara we byamukwegeye mu rupfu mwabagore ndababwire arimo Kristo yandunga ikinyigisho kwa Kristo yavuga iby'abagore iravuga ngo umugore nawe wa ministre ngo ngana gutengwa ari watwara ngo muri guverinoma asumvye amashuri umugabo azumviki ngo ategerezwa kubaha umugabo wiwe aravuga mugandabona ko uwo muntu agovye gutsinda jewe nabwo nicyo nakibaza mu bagore batsindwa ndimo mugabo ndakwibira ibanga nace ndamusubiza ndakwibira ibanga ni Kristo numwiweze kuki nibugi ndawayibwira uwayirayeko burya niriri jambo ry'Imana l'experience compte niyo mpamvu Pawulo yigishije ubwoko bw'Imana bukumva gusumba Petero yasangiye na Kristo muzobaze na mwigishwa yica na Yohani yahora kugikiriza kwezi yafise amateka yiwe mukanagera mu kirenge ca Yesu muciwe mu ca Yesu Kristo ndabarahiye bahuriye mu izinga bahura mu ngurungura amavuta bahura bamuciye ukuboko bahura kwa Pira ndabarahiye nagera aho Pawulo yageze kubera ki l'experience compte wabari wabyishi niko Kristo yavutse reka mbabwira kandi sibyo uwo mu Kristo namubwiye nibyo koko urabivuze neza yuko umugore nawe yogirane ategereza kwihanganira umugabo we bica bitubirana neza n'ubundi mukenyezi irambwete nita izamujyaje samana ryumvise ntisijanje n'irya Kristo mwumviriza none rero anita ngumuganje namusenge aho usambanye byarase ndi usenge gutati namuyaya numwe adasaba namuyaya numwe adashaka kubaryamana ndabwa ntinda webwira wayirayeko
sinamwishyuye nje nza kwishyura umwe mpaye inyigisho kwa Kristo ndabwo ni Kristo yigishije kandi yigishije kuri kwa Bibiliya Imana nayo iravuga ngo nuba ikigorye ndakureka Pawulo ngo wimatanije n'amaraya acika amaraya igitabo cy'amategeko ijambo ryavuriwe umerewe n'umusabyi w'umukama Musa ngo imbere y'umunyisirayeli imbwa ntiyaranga imbwa niki ni umuntu wese atazi kuzuza inshingano ziwe nimwumva ngo nimbwa iyo imbwa oya muzosome neza mu gitabo cy'amategeko cyo gutegeka kwa kabiri kabanga umurozi n'akarango none nimba ari umugabo aragutsa nimba ari umugabo w'umutinganyi nimba ari umugabo w'indaya uko by'ukuri ikintu uri kurakora ngaho uri gukorera Imana ni igiki uramureka wenyine ubwiwe kuko ngo umunyabyaha n'aba mu karere k'abantu 100 ngo mu gisagara cy'intungane gusa ngo urabura kicumura nawe nyine ubwiwe abacamanza 11 ariko mvuga iki Pawulo yaravuze ngo narabayeberanye Satani kugira ngo Imana yo mutananirwa abari ibitorera nibonye no kwimatanya n'amaraya ndakuraye hari umuntu utazogorora ngo bwemere kuko ubwiwe yamaze kwibambira umwana w'Imana Abaheburayo 4:6 none mwibaza ko birivuga ibitariho ibyo muvuga ni mubyigishe abakiri ko barazitegurira mugari umuntu azoba araveva umugabo yaramuturiye amusutse kwa amazi ashushe aramucumita amushira muri koma amusambanira ko amuzibira kanu umva byumva aramurenganya uri kuramubwira uzobusa n'umusazi imbere yiwe Bibiliya gusira tubuza kuvuga iryo jambo umusazi azavuga ati Imana no korera ruko manje kuryamana n'ubu izo birenganya ningirira ikigongo ahubwo kongera kwimatanya nawe niko gusubira gukomereka umutima wiwe yo hari ibintu bizabanza kwanga umuntu wanje nawe cyakorobeza mbaza mbibwirira duteramye kukiyogiye na cyenda y'umwumvisa cyamwe ngo nani ko iki ngo bakozi b'Imana beshi ngusanga wanje kubindaya imborego y'abatinganye abantu barushe no Imana ubundi yarabonye kwisi yayungitse ku umubi kandi aduhamagomba gudutandukana n'ubugingo kandi azibanga ryo mu juru kandi Imana idahindagurika Imana ibishaka umwana w'umuntu nunanirwa ukananizwa n'ibyaso n'ibyanyoko n'ibyuwo mwubakanye n'iby'ubutunzi n'ibyiki ibishaka uzovuga uti witeka ndarusha nikoreze icyo shaka wenyine icyagiye rero wababariwe byinshi ntiwongera kuza ngo wimatanye n'amaraca wicare hahandi niyo mpamvu Kristo ijambo umutima w'ijambo ryiwe mutsora bejyandika uko ari izine Matayo yamubonye nk'umwami rukamubona Marika amubona nk'umukozi w'umuhanga rukamubona nk'umwenteregitwari umusirimu rwose umudahangagwa Yohana amubona nk'umunyarukundo ujyayo n'amarembane twinjiyemo gusenga mu ijuru mva mwibwirira akantu nshaka ngeze ngaho bose barahuriye ku ijambo nibaryandika rimwe rivuga ngo ingomwebwe mwese murushe kandi muremere umeze baruhure ndapfinze muri Mariko rivuga ngo iki muri Yohana rivuga ngo iki ngo ari umunsi mukuru usumba iyindi misi yose ngo Kristo ahagara ku musozi ndawitagariza imushingiye ku kuri kwa Bibiliya ngo aravuga ngo wewe wese unyotewe ngo meze inzuzi z'amazi abesha zitembe ziva muri wewe ngo ico gari karavuga mutima w'Imana bazohagwa nta muntu afise mutima mwera ndayigeranya n'amarayi kuko umubiri wanje Rwanda yikonda kuvura neza nkabona ko ataco nokora kugihinduke kuko umuntu araguza umuntu asambana abashoboye no kugirana musomo mufuma kamubwira tumva we ntushobora gutunga ufise umugore nk'ujya ibyo ndabikubwiye akabyakira nk'Imana yiwe nk'uko nanje ndi ntagondwa kuri Bibiliya akabinagondwa kwijambo umupfumu yamubwiye nanje ndi ntagondwa kwijambo Bibiliya nsobanuriye nkarigira ubuzima akazaganda kwica ukashobora gutunga nzihanika icyaha nsi hozo usize imfubyi zawe mbisirada Burayimu aravuga ati Sara nzokubabaza mukumvira Imana yaje Sara uzogira gahe ngo aruko Imana itangerageje Imana iramugeragereza ku mwana yakunda cyane mugabo ntiyabanza kugira inama Sara umbwira ati wewe ujya musi yarakubwira inama urumva urambabaza reka nanje nkugira inama ndabinge nujya kumubwira kwemerere imutuma ikintu bitubahuka ko akunda kubwira Sara ico cishe Sara gendera ubutungane mubone guhabwa ubutunzi bw'iyisi mwarabugenewe ya muvuga ngo Mana ya Burayimu ni Imana y'inzahabu ni Imana y'ifeza ni Imana y'ikashi ni Imana y'urudandatswa ni Imana y'ukugara ibindi birara Burayimu wadandariza nta wundi yadandaza none umuroza rugarikirana cyangwa n'ibitunguru n'ibisohoka byagutunguye umutima ni ibiki ni gutarasobanukirwa kandi biri muri Bibiliya bikakugira inama y'ingene wogira impinduka mu buzima bwawe Burayimu agiye kudandaza Efurata muri kuyiharurira
akakubwira ngo yagize iki mwabakirisumu ngo yagize iki ngo yakana Burayimu yarayikamya nawe asubira kudandaza muzobaza ibitunga bito bito na binini binini yavuga ati mwabanyamisiri nzobakura kwa makashi narabavuye mu Mesopotamia sinkukugarukamwo Yozuwa ati misemwo n'inzu yanje kutazongera kubona ziriya mana namwe ndimo muzisemwe comoka yamuvuga ngo mana ya Isaac ni imana y'umwimbu ni imana y'umutekano ni imana y'ubudahangagwa ni imana y'ubutabazi ntiyigaze aja kuraguza ngo aronke urubyaro ntiyigaze ni imana y'iki ni imana y'umutekano ntiyigaze ahamuka ngo amaze imyaka 20 atarabyara Zakara ngo afise imyaka 40 asama inda afise imyaka 60 atera inda afise imyaka 60 Ntigaza atera amahane ikintu kimuruhije yagishizemo imbaraga ziwe aravuga ati witeka ni wazi gutetura kandi umugisha atanga ntihongera kumubara ukundi ibyo bintu Salomo nawe abikoreye Mikali ya Salomo 30 ni imana itumu wakwangirije imbaraga ziwe za muri imana izicinyiza akaza kagupfukamira ukagira no kumusuka kw'amazi ivyo imana yakoreye Abimeleki ku musozi Gibewa ni wapfiriye ko Sauwa umusozi wa Gahanga niko musozi indi iri biri yaciye Shibeya vara yavuye kuri Eseki amahane ava kuri Sitina umubabaro gutanekara aja kuri Rehoboti bwopfuma aja kuri Shibeya nibitangaza ngo n'uyu munsi yamuvuga ngo ni imana ya Yakobo ni imana ihindura izina ni imana ihindura ibihe ni imana itanga amahoro ni imana ivunja inaba akayivunjisha neza zamusenga iby'umunsi yamutse kwishurwa Imana irabwira Burahimu niho twasonze reka cyangwa subiremo urupfu rwa Sara tuzogomba turuganire ko neje uko sinkunda kuba ruhishisha umwanya Imana irabwira Burahimu we ko byuka kandi uzuganira imbere yacu utunganye rwose utongera kuzurakebaguzwa Burahimu ti abi cyangwa yanandukanya n'Adamu ruramwumvira rurabyemera nanarubaza ngo ni wa mugore wa Burahimu urabikoze na Sara Burahimu icyo utakoreye mu bugaragu bw'i Mesopotamia utarashika muri Kanani urabinkoreye Burahimu umutima w'Imana urababara urabinkoreye iraceceka titekana kandi umuhungu wawe mureke nzomugabira Imana umugore yitwa Gayi umunyamisirikazi habaga umugore yababajwe niyokorera Imana cyangwa umugabo yatawe niyokorera Imana kambabwira ngugena n'uvuga niyokorera Imana ibyakera byarazeretswe Kristo yarabishize ku mugaragaro byose ntabwo ujya nabugikora muzobatse ntabwo ijisho bimenetse n'ibitamenetse bigikora kuko ijisho ritarajya umubiri niko Matayo 11 avuga ni ukuvuga ngo babwire Tibyo Agaya natambiye Imana irabwira ati umuhungu wawe ndamugabira kandi nzomukomeza kandi nzomugwiza Agaya turira hayiroyi uyu munsi rero nawe niworo nk'iyo mana yitwara hayiroyi sindi kuvuga ibyo Burahimu yakoze ngo agaragaze ubutungane ibyo bintu tuzobyiga umenye ari ibiharuro twara twiga n'udupfindo baduha no muri swara bashobora kuguha bakandika ibibazo bakakubwira ngo uje kuroriya ugire riyezo y'ikintu bijyanye cyane muri France nk'ubu uye reka mvuge nka verbe être au présent muvugire wakubu je sais tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont urumva ko uko bimeze sibyo abatabiciyemwe mu mbabarire rwose si ntabwo ari gubacanganikisha ariko nazi ko la majorité babyumva okay niyo generation tugezemo okay nayo igifaransa kitavugwa cyane okay ariko wibuke ko ari cyo cyadukorodije nuko ahajya burya biragoye natwe duhimba independence katurondera iyo mu mwuka bacha babisha bimwe agosha ibindi ya droite wanashaka kavangatira nyine ugasanga ngo je
akavangatiranya. Hariho uwaba ari umugome akavangatiranya, mugo utari umugome yarabitandukanya nk'uko agacangacanga ugashiroriye. Ndabwira ikintu kimwe, ugiye kwakira ubuzima bwanyu mukabahuza n'imibereho y'Imana, itegeko ry'Imana. Bigira bigende neza, bigira bigende neza, ibigoye musenge bigira bigende neza, ubugwayi musenge bukugweho n'amaraso ya Kristo, ibyaha musenge bikugweho n'amaraso ya Kristo. Izere izere bigira bigende neza, bakristo mwizere uko ni ukuri. Agaye Imana iramubwira ati nzoguhezagirira umuhungu. Agara avuga ngo rirahaye Eloyi, muzonyere ku wundi mugore yise Imana izina intabwa. Mugabo Sara umunsi w'Imana ibwira Aburayimu ngo Aburayimu genda kandi utugendera imbere yanjye utunganye gose udakebaguzwa. Ndakuvugije umenye ko ubundi iyo ugomba kwinkitona ikikijwe n'imirima kandi itagase, ibijumbu, ibigori, ibintu bitagase bikundwa n'inka n'ibigori, n'ibyatsi isanzwe irya, ibijumbu, ibintu nk'ibyo. Pana bimwe by'amarara, bimwe by'ibiharage, burya nabyo nimwaze ngo zirabikunda rwose inka, no sibyo. Apana bimwe by'ibiraya, no ibijumbu, ibintu nk'ibyo zikunda. Ubundi ugomba kwitona ntuyije imbere, wigiye imbere ishobora gusigara inyuma irona ugatangara. Iyo ugomba kwita gukoza isoni inka, icyo ukora ni igiki? Uyije inyuma n'agakoni, ihindukiye uku ikakubona, ihindukiye uku ikakubona, nawe ukaba warabanye n'umusaya. Burya niko Imana yabwiye Burayimu, kandi mumenye ko bitandukanye n'iby'Imana yabwiye Kuro Sirusi umunyamahanga, muzobaze uwatabaye Isirayeli kugira ive mu bunyage bwa Babiloni. Muzabwiwaze muri za 45 cyangwa igitabo cya Nehemiya. Bamwe ngo Kuro ngo nzoza ngandera imbere yawe nkureho ibindizo byose by'ibyuma, ngo nkenyuruza abami benshi kugira nshobore kugukenyeza kubw'umusabye wanje Yakobo. Ngo sinabigize kubera ikindi, ngo kandi kuvana mu buto bwawe namye ndagukenyeza, we nimenye ko ndagukenyeje. Maze kumukenyeza arico baramuhambye ntiyapfa, Imana yica uwundi mwana w'i Babiloni agirane wo mu Peresi agirane yoswa n'umugore atari nyina wa Mandela kubera ishari ryande rya Eustache sekuru. Ndaje kubabwira ni batwara mu Peresi cyo gihe nimba atari umedi. Ndaje kubabwira kantu kamwe, sibyo? Urahima Imana yabwiye ati yo genda ntambire, genda umpereze ku musozi jewe nyene ndakwereka. Erega Burayimu yamenye ko ari umusozi wa Moriya, yumvise ijwi rimubwira ngo no umusozi nyene amaze imisi 3 agenda. Ahitana incoreke zibiri zonge n'abandi ingabo yarafise amajenane yo Isaac. Sara aramusiga ngo tugiye gutambira Imana yawe mukaba. Igero nabitahuye ndi muri Samueli wa mbere, ga Imana yabwiye Samueli ngo genda ngo wenda kubeza mu aturandoshe Sauli aranyica. Tigenda wenda kubwira ingene bigenza bariya batama ndabazi n'ibigorye n'ubabwira ngo nibigeze dutambira Imana ngo baca banyika bose babusigane na Izana abahungu biyo. Izana watazi yuko Dawudi ataja kugahamagara kandi ari we mwami Imana yashimye. Reka mbabwira akantu kamwe, sobanukirwa ukuri k'ubuzima. Muve mu byago, muve mu byaha, muve mu mibabaro, muve mu gahinda. Sobanukirwa. Voilà la réalité de la vie. Kuno kuri kose. Burayimu ati byananukanje nawe ntibizongera kuza ndamuguhereza, n'ubundi ni wowe wamumpaye maze. Kandi yabwira Sara barazibira ndabarahiye Burayimu yakegena cyane umupfumu. Ni byanakunda noneho Sara Sara arinza twenga Imana imubwiye ati umwaka nkubara kazima muhaze ni mugende. Kanajya turiko turasoma Bibiliya mwebwe nimburanka kabatwenza, ariko Imana umujinya wa Imana ubakize. Kamabwira uwo ni isaha yo guhindurirwa izina. Nubishiramo uruhara birakunda, nutabishiramo uruhara usicyo mubwiye nk'inkuru kandi y'ukuri. Biremera muri Yesu, biremera muri Kristo, biremera. Agome muhinduke. Abasambanyi mu bihe, babicanyi mu bihe, mwaryaryamwe
imishahara itari yanyu mutakore ngo leta igwenda kwiguhemba ngo nawe ukagenda kuyikorera uri ryaryo nawe leta itazoguha n'Imana yizokudida nawe uhora uyipfutsa ukiri inyatsi muravyinata na rukira dusamirize impundu ziwe dukomera amashyi umukama yagize ibyiza tumukomera amashyi yemwe abari ku isi yose tumukomera amashyi byaremwe bicurarange inyamaswa zitambatambe genda unambira igitabo maramudugana bavuga ati Burayimu ndemeye pe icyaca ukikugwe wamusize Sara urababizi ikigo batazomena ibanga ngo avuge ko ari wowe wamwinigiye uraduka ku musozi wa Moriya Fizi n'intambiraza ati wa mama tuvuga neza k'Imana ariko naho Burayimu yarawe igisubizo Izahake ntiyarakuwe kwiga ikomere nagira mbabwire ko abana mushobora gutunga ibikomere mwatewe n'ababyeyi banyu mukiri mu ndaca mugikura mukisanga nimukundana n'ababyeyi mukisanga nimweme by'ababyeyi babanura mukisanga biriya rero niryo banga ry'umuntu n'ubutandukane bw'ubundi ntukemere ko umubyeyi ajya kuri vora y'ubuzima bwawe kandi nawe ntukemere ko uri umubyeyi uje kwivora y'umwana wawe rerera Imana niyo mpamvu Imana ikunda umugabo atunganye yitaho indero yabo mu rugo ngo nico cyatumye Burayimu Imana imwizera ikamuha urubyaro no mu busaza kuko yabona ingene atunganye abasuku we akavuga ati nawe ndazabatunganya nukira igisozo nukira ikigaragazo cyo gutandukanywa n'Imana binyuze ku mugore uzobuhiriye mwene Siraki yaravuze ngo ntugakangwa n'ubwiza bw'umugore mugabo ba Petero murazi uko bavuze ni mureke igabiye ngo mureke gushituza inzara n'ibitambara abagabo banyu gusa ngo ariko nimubona bataye ukwemera ngo mubashituze ingeso nziza araza Izahake abwira amakuru yiwe nyina aruma byinshi mbivugako mbabwira yuko Burayimu kuvana yitabye ijwi ry'umukama ari mutuma ati twara Izahake umuhungu wa mume ku musozi wa Moriya yaba Burayimu yaravuze ati noneho Izahake ko yarakuze afite imyaka 20 noneho Izahake irenga 20 ahubwo afite 39 yes kukereka Sara ntiyongeye kubana na Izahake yapfuye kumuha ayo makuru Sara umutima wo gusa nibavuga uko wagaze nka kujya kwa Nabali hoye ko Burayimu nawe yaciye abatinye kuganira na Izahake abaragiye Imana avuga ati ndagushumbusha ndabe nawe kuzokongera gukora ibintu ngibi imurungika kwa Ketura kandi yongeye kumurungika kwa Hagayi unyumve wumvikine yakatwego nuko hindura ibyase guhinduka kandi ukura ko cavuga shira ko cata nyina wa Samuel yavuze muri Samuel wa mbere rimwe Izahake hindukiye azataca avugana na se Bibiliya siki bivuga mugabo nukuri Imana wewe rahayiroye nukuri Imana we n'amazina abiri Imana yiswe na Burayimu bona Hagayi nukuri Imana wewe yiyumvire nuze Hagayi muhabara wa Burayimu wabyaye imfura ya Burayimu nyina wa Ismaeli umunya Misirikazi uwo yahawe bagombye kumutwara umugore yabeshe ngo ni mushiki wiwe Farao Imana ikamuteza ibyaga akamuha akamuhana n'incereka akamuhana n'ibitungo bito nabikuru n'andi matungo nikuvugira muhonge sinzi nikuvuga rero Hagayi yaravuze ngo urira hayiroye uri Imana sibyo ibone ikibazo mfise indani mu mutima ntaririrwa ndanavuga wambonye ntarakubona wabonye agahinda kandi ntaririrwa ndakavuga Burayimu nawe ku musozi wa Moriya arwanguriye Yehova yire sibyo jire nko kuya muvuga jire ibundi amazina ya jire no kuvuga Imana ni igisubizo burya nka jire kumwita imfura utatebye gusama inda no kwihenda ushobora no kubugomeye urubyaro rwawe rukurikira ubundi jire n'umwana wa gatatu nuko ibintu nk'ibyo cyangwa nk'umuhungu akurikira abakobwa gusa ibintu nk'ibyo ubwo ni igitangaza basi ubundi ari ikintu Imana yagenye atari igitangaza Imana yagenye ikintu kimeze nk'uko Imana yagenye
yegome tuninaza Imana nk'igitangaza mugari igihe yakigenye yarakigenye rero naho nyine naza bisanzwe kuko ibintu byose basumuka makora n'ibitangaza mugari igihe nyine kiba extra ico kitiwe sibyo araza Burayimu murabyumva namako byari bigoye ngana avugana na Isaac baduga ku musozi wa maravuga ati papa ndabona inkwi ndabona nikibiriti ndabona umuriro nukuri papa none papa igitambo kirenga mwana wanje Imana iracimenyera barimba barakubita ngaho kandi bari bazi ingene batamba ibitambo abona ati ndakubo n'abana b'Israeli baruba ababyeyi babo n'uyu munsi ndakubo yaba uno musi wo mu Burundi ho avuga ati ndakwica naho miyo nkota wamutseho nyagu ndakuboha aramuboha ashira karatsi pfuka no maso arahita n'inkota Ismaila bibona atakone akamana tukeragereza hagoye kabisa tutabare waravuze kuzotanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe cyo kigerageza kutushire ku ruzobukoze muri Kristo Yesu niho twaboneye byose jewe ndakwisabiye kandi nsabiye n'abandi bose banyumva Isahake ahakura intuntu naho yarokotse akabona impfizi y'intama buri Imana ifite igisubize kuri uyu musozi burya sojya musozi Moriyamu ni umusozi w'ukwica kandi nagira mbabwire ko burya Burahimu yagize impuhwe kuri Sara gusumba kuri Isahake kuko aba bantu burya umuntu yubaha Imana abatinya ibintu bike mu bintu Imana ishaka ko dukora kandi muzobyihweza Imana ntiyatinya urupfu rw'umuntu ntiyabwiye musango ndabica bose ndagusigaza uri umwe nzokugwiza nimba ari kumusubiza kwa Etira karongora Zipora agakurikiza abagirishoni hari yago ko muzabwiye abahungu babiri ntakanzi kwera ni kuvuga rero ngo Imana ifise igisubizo kuri uwo musozi umusozi uguhanamiye sindawuzi mugabo wirinda urupfu Sara umusazi ni wari umuhanamiye kuko umuragani watangwa n'umugore watangwa n'umugabo aja kubyivangamo aja kubyitamo none si watanguye kubitsira yaba si wawe kubabara ugira isi ugira imari bitovu byari bihangayikishije Adamu uwo ni wa muvumo turimo abagore uyu munsi ngo twakanyutse ngogize none ngo nawe ngo minisfu ngo ndimugana n'inda reka imibiri yacu ni ngora mutima mweranda ntawe yimatanya n'amaraya n'icyo kubw'impuhwe z'Imana impinduka zibaho mugabo imyaka 237 kumuhero w'isi wanje ushobora kuba nawo gusa ibyo narabisambuje mu izina rya Yesu Kristo none wumva tiriwene hari ahantu ukabona ko atakirere c'Imana kihari Isahake araza ariceceka ntiyavugana na Serinika arashikira bibwira nyina gwa ku bitugu bya nyina mama papa yacumise papa yavutse mu maso kandi yasize basuku mu kibaya nitwigana duduga na mama Isahake kiraniga ono mubabaro yatewe no kubura nyina gwawumazwe na Rebeka kuko aciye amusanga muri gihema kandi nigeze yirehereza murabizi Burayimu yaciye afata ukuboko kwe kuryo ubushobozi bw'imbaraga ziwe arahiza Eliezer umusuku wiwe w'umunyamisiri ati genda ndahira kutajya mu banyamahanga umuzanira umugeni caranyuroromba no kwa Ketura ngira yubatse irindi yama nabyunze mugabi yama Burayimu yari abanyamwa na Sara niryo Isahake yaciye arongoramo Rebeka kuko ngo Rebeka yibagiza Isahake umubabaro yatewe no kubura nyina ngo nawe amurongorera mu ihema ryasizwe na nyina Gani gorgarage mumenye ko ari ibintu biduhuza n'Imana bisaba kwihangana kumvira Imana kudakira ikinya mu kintu cyose Imana yagutegetse kuko narababwiye ejo ibintu bibiri Imana imisi yose ihoza kwijisha imbere ko usaba Imana iguhoza kwijisho hari ibintu bibiri Imana ihoza kwijisho nitegeko ikintu cyavuye mu kanwa k'Imana ikintu cyanditse muri bibiri Imana ihoza kwijisho nigende ukitondera icya kabiri ni imikorere yawe isigaye ni manyanga nimwihanganire ndabasomera urupfu rwa Sara citubandanye akamwumva icyamwishe kandi Sara ntiyarakwiye kwitwa niki nimige kugira umutima ukomeye aho ati mwana wanje kugarutse reka mbanze mpangane na Burayimu mwana wanje kugarutse reka nihangane subire mfukame mbaze Imana igituma yari yabyemeye kuko nigeze kuyisaba Burayimu yarantaye yaheze kwaga Imana iramugarukana nigeze nuko nayisaba nirukanye ijoreke ya Burayimu arashidikanya n'uruhungu bwo Ismael Imana irabikora ko Sara ngira nta nibyo yarazi ko Burayimu ko Imana yagabiye Ismael Sara ngira nubazi ko Ismael yakije baje
oya kuko Sara yarasuye kuvuka. Amamuko 23 sinogenda nasomye ariko tumutwumve. Ngo Sara yamaze imyaka 127, iyo niyo myaka y'ubuzima bwa Sara. Sara apfira mu gihugu cya Kanahani, Kiriyati Aruba. Kiriyati Aruba murazi yuko ni intara yo kwa Kalebu. Mu nyuma nzoza kuyibaganira ko mu kuva mu buja bwa Misiri, nzoyibaganira ko tugeze hari Kadeshi Barone. Avuga ngo Kadeshi Barone ahantu muzohafate nzohagaruka ahantu Sara yaguye, mwumve aho ifire, aho bifatira, aho byankira. Murazi ko hatoranye ndabandi bose bapfuye, umunyisirayeli apfuye hagasigara Yozuwe nande, hagasigara Yozuwe nande, nande na Kalebu. Umva inkuru y'urugendo nimubandanye. Abana ba Isirayeli urugendo Imana yatanguje, nyemerera Mana ngendane nawe mu butayu nta cyiza kihava. Mana wanjye ndanye nanjye iyi myaka yose y'ubutayu, ntituzibagirwa ibyo wakoze. Azi kuririmba neza niwe uvuga nk'uru rujwi no gukuririmba. Imana iragumva ndabarahiye kari ku mutima ubwibone bw'umusambi. Kandi ahantu yavuye ahindura izina arakura Kiriyati Aruba kuko gwari urugabo rw'uburyarya. Iki kijini Kiriyati Aruba nicyo kiri gusenya ingo z'uyu munsi, ngo cyari kindi Imana yasize ngo rabingane babintware. Maze umugabo yitwa inde Kalebu, undi yakurikira abanyisirayeli, umwe yamamaza ko Imana ari yonyine ingabo ko babagabo bavuga ngo tumeze nk'inziga imbere yaho. Nabaki bamwe bavuga ngo tumeze nk'inziga imbere yaho, bana bakenezi no ndabibagiye. Kalebu aravuga ngo tuzobarya nk'imitsima wowe nuba kandi Kalebu nagira amabwire ko ari umunyamisiri yisobanukuye kubw'ibyo Imana yakoreye abanyisirayeli, kandi Imana yari yavuze ngo uzogwa mu ibyo nabakoreye akabakurikira muzomwakira. Niwe yatsindiye, kandi niho Dawudi yatwariye imyaka 7 akiva he Samuel wa mbere 30 akiva Sikurage. Mara imyaka 7 baraza kumutora mu gihe cyo kwa Abuneri, aragira iki aca twara imyaka 33. Dawudi yatwaye imyaka 40 mu gihe Isirayeli. Intara ya Heburoni ni Kalebu yahinduriye izina. Burya nawe babihitamo guhindurirwa izina n'ubutunzi bwawe ukabuhindurira izina. Ntukajyajyanye Imana kimwe muri 10 n'ishikanwa ryabo. Uhindurira izina ubutunzi bwawe. Ntukareke gushingira nawe ububasha bw'Imana. Uhindurira izina ubutunzi bwawe. Ngo Aburahamu aza kugandarira Sara aramuririra mpore. Nibavuganya kanyumereka. Nimwe mwenyene mukaniye kwiregirariza na bene wacu. 3 ngo hanyuma Aburahamu arahaguruka ava iruhande y'umupfu wiwe agenda kubwira bene Heti ati umva rya mbere Aburahamu ahambiye muri Kanahani imbere sinzi ingene babigira ngira barabaturira. Ngo jewe ndikavantara nkaba n'umushitsi yatse indari wanyu, ndabasagerere kibanza hiwanyu cyugufubamwo umupfu wanje ntagisubira kubona ahoshe. Bene Heti bishura, urumva ngo nyuko n'umuhetekazi. Mumvirize gato y'umuce mwibuka muri mu gisabisho cyo kubohoka tubwira kiri muri Ezekiel 16. Ngo bene Heti bishura Aburahamu bati twumvirize databuja, Imana yakugize umukuru muri twebwe. Urumva n'umunyamanga mugaje kuba umukuru muri we, ni mwebwe gwegene muri ko muri protocole ya kakanu kakandi yari yayo. Ngo twumvirize databuja, Imana yakugize umukuru muri twebwe. Fu umupfu wawe mu ruhafu ushimye muze wacu. Mwibuke ko ubutunzi bwo muri biriya bihugu n'amazi, amariba, amatungo, amasho, inyamaswa ufise niki nimva. Ngo nta numwe muri twebwe yokwima uruhafu rw'ugufubamwo umupfu wawe. Aburahamu arahaguruka ku biti inkoro hasi imbere ya bene
igihugu ari bo bene Heti, ababwira ati nimwaba munkundiye ko mfuba umupfu wanje nagisubira kubona nimunyumvirize munakambire kwa Hefuroni mwene Tsohari ame isenga ryibuye ry'ime kipera afise ku rubibe rw'umurima wiwe ahame ku giciro c'amahera bikwiranye kugira ngo ngire itongo ry'abapfuye ntiganzire aho iwanyu. Nimuzi batinya kwatura ico mukeneye urayimasabye ibintu urumva by'icubahiro kirengengera n'umutwara abatwara. Nimuzi batinya kwatura amaetaje muzi ko mufite umutima utunganye. Nimuzotinye kwatura kwagukirwa nukuri ndabarahiye mu butunzi Imana itanga ubwa mbere guha address igihugu ubutaka mu gihugu rimwe. Nejo nuja Amerika nibatwugura imbibe ukaje Sydney ukaje ni uzojaho mu Rwanda uvuga uti anda ko bisikirenge ndegeza kwakora nibo hakura inzu cyangwa ubutaka. Mwava mumbaza ngo urabufise mu Burundi na soni mufise. Ngo Hefuroni yari yicaranye na bene Heti. Umuheti Hefuroni yishura Aburahamu bene Heti bumva hamwe nabo bose bahora binje kandi mureke kurya umunwa. Abona ubwo bwongojwe mu gihugu ibyo ni kweri byatanye mu bujuje. Kabinu ni kagatumye abakristo bavuga ngo abagore bose baceceke mu isengero. Pawulo niko yavuze niko yabandikiye kandi ari mu gashiro kubera ngo barabara bati Timoteyo ngo bakwa kuvuga ngo nibamwambura impuzu barabe kwasi kukubera iki bari bamwitiranya n'ivuka ryiwe kuko ababyeyi bari bavangatiranye. Uko tuzosa nikurahishurwa ni naco gituma abisi batatuzi abana b'Imana tubikiwe ibangiri si nyuma yo gupfa nimukavuga nizo ndirimbo n'abantu. Rero ni indirimbo je ubunemera kuri kandi ari gospel. Weyumvire ngo sibyo ntiduhendane namwe nimureke kumkritika kuko nanje sinkrititse wageze igwereko yari arifite mu gihe ciyo kwabatazubwenge bagira ngo barapfuye ariko bibereye mu mahoro. Hari igihe mugira ya ndirimbo mwana gupfa ariko aravuga ati abo bagome uwanuma uwamugenda akabambwira ati nimwane muhebe gusambana kuko umuriro ndiko reka wabonye ko yapfuye apfutse ngo ndapfumye Imana yanyu ngo narayikoreye muganiya nabaye niyagicice. Nimumvize umwana yikize gutanga umutwaro ngo bose umupfumo wase yasize abavumye bani batozenga Imana ngo ko yaragize naho umuntu wo ngaho oye mu aho mu rusengo ngo hari umukozi Imana amumenyesha Imana muri eklesi ngo bagira ngo barapfuye yamara bibere ayaye utari kurakorera ubundi imizimu twatuyikura ayaye nimuyikorere kandi agamabwira ko isiga ry'abagwaye sigo rizobajana mu jumbo niko bari guhaye utakigobora ururimi. Imana yarakugendeye mente fu kubwira tatura ugakomeza kubaka imizimu ku buzima bwawe kubakira. Umuheti Hefuroni yishura Aburahamu bene Heti bumva hamwe nabo bose bahora binjira mu irembo ry'igisagara ciwe babwira ati umva ko yafashe umuntu w'intwari oya data buja nyumviriza umurima ndawukugabi isenga giwe nimureke Imana ibahe icubahiro. Data uri Imana Kristo uri Kristo reka ndabivuge barundi babyumve babyeyi babyumve bibondo bibyumve bagwayi babyumve bakiriza ubuzima nababoshe babyumve ubabohore barushe babyumve ubaruhurire uduha kamwemwe uduha icubahiro uduha ubutunzi kuko dusa na Yesu. Iregura Imana uhagaze ku musozi iregura Imana uduhezagire mbyeyi eregura Imana uri Imana y'ubuzima eregura Imana uri Imana y'amahoro eregura Imana uri Imana y'ubweranda eregura Imana uduhezagire mbyeyi Kristo
turi Imana reka ndabivuge isi yose ibyumve utanga ubuzima utanga amahoro utanga umugisha uduha icyubahiro ngo Aburahamu akubita inkoro hasi imbere y'abene igihugu oya databuja nyumviriza umurima ndawukugabiye isenga ry'ibuye ririmo ndariguhaye ndarikugabiye na bene igihugu bumva fuba umupfu wawe 12 Aburahamu akubita inkoro hasi imbere y'abene igihugu abwira Efuroni bene igihugu bumva ati ese wo nkundira ukanyumviriza ndatanze ikiguzi cy'uyu murima kinyakirire meze fuba umupfu wanje reka mbabwira agaciro kanyu muze mukagaragaza mu gutanga iminwe itanga inzokoma n'icyubahiro Burayimu bamuhaye ibya gusara bya ava gutabara Loti bamubwiye ati jye matungo yose yatwara udusubiza aravuga ati muraga manitse amaboko imbere y'Imana yanje mutazovuga ngo mwarantungishije mukuru umwuka wo kuba mayibobo mwisi y'umwuka igihe cyazo udatanga kimwe muri 10 ibyo Burayimu yarabikoze nico Yesu Kristo yatutse ngo mwe mwabyawe na shitani mwabyawe n'Imana ngo kuko ndiho Burayimu atarabaho ndiho Yohani 6 inkuru nziza udatanga kimwe muri 10 utagira utwigoro utababarira utarenganura utisubirako utisuzuma utisobanukirwa uri mayibobo mwisi y'umwuka ibyo ubaka byose ariko bakira abisobanukiwe ese wo nkundira ukanyumviriza ndatanze ikiguzi cy'uyu murima kinyakirire meze vuba umupfu wanje 14 Hefuroni yishura Aburahamu avuga ati databuja nyumviriza umurimo uciye amashekera amajana 4 y'ifeza twowupfa nikuvuga igitigiri kinini umva muribuke ishekera imwe mu gitabo cy'abami ba 2 mu gabana ca 4 mwibuke valere yayo Alisa ni wayivuze ngo nufuba umupfu wawe Aburahamu yumvikana na Hefuroni Aburahamu apimira Hefuroni amafeza ntugaheranwe amafeza bari bavuganye bene Heti bumva yari amashekera amajana 4 y'ifeza ku giciro cy'abadandaza uyo murima wa Hefuroni uri imakeperi yabo mugabo n'umuze yavuga ati fuba iriye shirariya aharabana na Memure umurima n'isenga ry'ibuye byarimwo ibiti byose byari muri uyo kuntu kwesha agaciro basi muri uyo murima gushikaho ugarukira babishikiriza Aburahamu ngo abyiganzire bene Heti babona hamwe n'abaca mu irembo y'ico gisagara umva n'abana n'ibyabona byari bihari muca mwibuka Yeremiya agiye kugura umurima ari mu gasho tuzabishikira mwumviriza ingene abahanuzi bagira umurima abahanuzi kubera Kristo ni muzima turi mwiza mu gihugu hindurirwa izina reka amazi igihe 3 nje ndarireka kugira ngo mubyumvirize ibintu ubuzima ndagaruka saa 3 ndabarungika muri YouTube afuba umugore wiwe Sara mwisenga ry'ibuye riri mu murima w'imakipara aharabana na Mamure ariho Heburoni mu ntara ya Kanahani bene Heti bashikiriza Aburahamu uyo murima n'isenga ry'ibuye ryarimwo ngo abyiganzire agire aho ahamba abapfuye hakurikira abapfinzi akurikira ubugeni bwa Isaac na Rebeka ntukareke gukorera umukama Imana niwe muzokwamana kuri isi no muzima buzokurikira ibindi byose ibyo uba kurenganije Imana uzobisiga basigare barabiryoherwamo Sara yari yahuye yicishije ubusa ngiye gukomeza umutima w'umugore yumva ko babajwe n'imibereho cyangwa n'imikorere y'umugabo wiwe ngiye gukomeza umutima w'umukristo yumva ko babajwe n'imikorere y'umutima we umutezi ibyaha bimutandukanya n'Imana komera uyu munsi ubive mutandukane na by'amaraso ya Kristo akweze rwose utangura ubuzima bushasha we ntabyanga ibyo nakoze wakoze kiretse nimba warasheshe amaraso ibyo bintu simbizi kuko amaraso n'ubugingo bw'umuntu bw'ibindi byaha byose reka bahoze ari abagome ndi number 1 cyo nakinye n'amaraso y'umuntu nta nayakomotse ku kuremena nyakwera cyangwa kuraguriza umuntu ngo apfa Mana irambona utonganuke bw'umutima wanje no gusaba imbabazi utonganuke bw'ibiganza byanje no kutajyajyanye Imana kimwe muri cyo utonganuke bw'amagara yanje no gukunda ijambo ry'Imana nawe gute kugira uhindurirwe izina gute
ngo atume umutima wawe uhagarara nta soni ntukemere kuba n'ubugome bw'uwo mwubakanye nk'umutima wawe uhagarara nta soni azoguhamba ukuye mu ikiwe gira umutima ukomeye Kristo abe muri wagwiriye rwose kuko Kristo natandukanye n'iri jambo ry'Imana dawa twese ubyagiye mu ijuru uri mutananirwa ndabyemera turagushimiye cyane kuri umwanya mwiza ubwoko bwawe tumaranye nawe kugira ngo duhindurire amazina ndasenga abagore bose bafite imitima yoroshe ngo bakomeze kubw'ubushobozi bwa mutima wa mweranda ndasenga abagabo bafite umutima wihorihori ubahe kuza baganira abagore babigiye kuba bako ndasengeye abana bakomerekejwe n'ababyeyi babo ubahe kwihangana imibabaro n'ibisuzuguro baterwa n'ibyo bikomere kuko bwawe twuzuritse tunezeretse duhe icyubahiro cyawe kiganza muri twebwe kandi kinakugarukire ko uri natwe wowe ubwawe ariko imigisha n'imihezagiro bibi byacu nyagora ku ngoma urakoze kubitwemereye urakoze kutwumviye urakoze kugiye kubitukorera maraso ya Kristo tugaragare ko impuhwe ziwe zitubeko ingoma ziwe zitunyegeze atubere urutare umunsi aturinde gupfa turinde kubabara turinde gutunura turinde moriyo ariko aduha izina ryo kwita Imana kubw'igitangaza ijya kudukorera turinde impanuka z'ubwoko bwose ibisuzuguro by'ubwoko bwose utuvunjire icankiro kivunjwe n'igikundiro ubudangaga bwawe dukure kwa kavuye k'ubuzima imyendo yiturihire imanzi zituburanire ni mu izina rya Yesu Kristo nakiri ubwo butware bwo bushobozi n'ubwo burinzi duhabwa na mutima wa mweranda aje gukorera muri twebwe Kristo amen amen alleluia musi mwiza wa mahoro mufi Babylon